Najveća zamka u koju ljudi upadaju bit će objašnjena u ovom videu. Za početak zdravo svima, moje ime je Irena Ždrnja i na ovom kanalu pričamo o raznim temama vezanim za lični razvoj, kao što su zakon privlačenja, vibracije, kako možemo da promenimo sebe, svoje uverenje, svoje samopouzdanje, da naučimo da postavimo granice i još mnogo toga vezano za lični razvoj i duhovnost. Ako je to nešto što te zanima, ja jednom nedeljno objavljujem video, nekad i više, tako da zaprati moj profil i naravno ukoliko želiš svakodnevno da dobiješ inspiraciju i motivaciju, pozivam te da zapratiš moj Instagram i TikTok profil. Da krenemo. Juče sam imala jedan razgovor u DM-u s jednom devojkom koja već mesecima se žali kako je nezadovoljna sobom, vidim da joj treba pomoć, vidim da ima izazove, želi da promeni svoj život, a onda kada sam joj rekla pozivam te da dođeš u subotu u 11 ujutru na moj webinar koji se zove Promeni uverenja, promeni svoj život. Ona mi je odgovorila kako njoj nije potrebna promena uverenja. I ja sam samo rekla u redu, pošto treba danas da se čujemo, pa ću popričati sa njom, a želim ovdje tebi da predočim da upravo tvoj život takav kakav jeste sada, znači odnosi sa ljudima, finansijska situacija, posao i tako dalje, jeste upravo jasan pokazatelj kakav ti je sistem uverenja. Ako si srećna i zadovoljna svojim životom, znači da imaš dobro postavljen sistem koji ti služi. Ako nisi, znači da nemaš. Vrlo je jednostavno. Obavezno zaprati moj Instagram, sinoć sam podelila live. Imala sam live sa Anom Ranković koja se bavi coachingom i edukacijom i savršeno objašnjava primjera radi uverenja o novcu, odakle nam dolaze ta uverenja, kako možemo da ih promenimo i šta je zapravo razlika između bogatog i siromašnog čoveka. Molim te, pogledaj taj live, jer zaista je fantastičan, u njemu se nalazi i vežba koja će ti pomoći da otkriješ gde se ti nalaziš u odnosu na novac i gde su ta tvoja uverenja. Dakle, tu su konkretno je bilo za novac, ali to je u stvari za bilo šta. Na mom webinaru, pozivam te da dođeš na moj webinar ako nisi trenutno zadovoljna svojim životom, svojom situacijom, bilo da je to situacija na poslu, bilo da je to finansijska situacija, partnerski odnos, zdravlje, psihološko, mentalno zdravlje, znači nije važno. Ako postoji neka oblast u tvom životu gde si nezadovoljna ili još gore, da kažem više oblasti, onda upravo treba da dođeš na ovaj webinar u subotu u 11. Cena je samo 20 eura, dakle sam namjerno stavila cijenu koju zaista može svako da priušti, jer želim da pomognem što većem broju ljudi da se ova poruka čuje i da što veći broj ljudi shvati da zaista može da promeni sebe iznutra i da može da živi jedan drugačiji život. Svako od nas. Tako da, dakle, pozivam te da dođeš, sat vremena će trajati webinar i naravno dobit ćeš snimak webinara na kraju završetka, tako da ćeš moći više puta da gledaš. Na samom webinaru ću objasniti sa naučne strane šta su uverenja, kako i gde nastaju uverenja, zatim kako sam ja promenila, ispričat ću svoju priču, svoje lično iskustvo, kako sam ja promenila svoje uverenja. Zatim naravno bit će zabavnog karaktera, bit će nekih primjera, na kraju ću podeliti konkretne vežbe za promenu uverenja i moći ćeš također da mi postavljaš pitanja u chatu gde ću ti na kraju samog webinara odgovoriti. Tako da je webinar zaista, da kažem, onako interaktivan i sveobuhvatan i vidjet ćeš da ćeš nakon njega biti onih momenata će biti dosta. Također možeš mi se javiti u DM na Instagram, to ti je moj predlog, taman da zapratiš jer tamo ima dosta korisnog sadržaja i usput ćeš dobiti snimak mog prethodnog webinara gdje sam pričala o manifestaciji kojim su zaista svi oduševljeni, kao što možeš vidjeti razne utiske ljudi sa prethodnog webinara. Tako da eto, nadam se da ćemo zajedno moći da pomognemo jedni drugima, jer kroz ovaj rad ja pomažem na neki način i sebi, jer živim svoju svrhu, tako da hvala ti što si deo svega ovoga, što si deo mog životnog puta. Neću mnogo da dužim, želim da zaista na webinaru se ovoga dotaknem, ali očekuj neočekivano.